Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras amin papagayam. Sakbay na, makablaawan man ti Balas Family, Tinagilian La Union, RJ, Luvet Ulita, from Sapphire Azure. Kastamet kada Gilbert Belen, ti Barangay Luga, Santa Teresita, Cagayan Valley, from Angelico Belen. Mary Jane Romasok, Bing Soriano, from Brunei. Kastamet ta makablaawan da pagayam Roger Erial. Kablaawan namat ni kumpare na Henry, Zander, Joseph, King, ken ni Pards na Pacano. Kablaawan mat ni Roberto Giyang, ni nanang na number 1 fan, ni Nana Sylvia Giyang, iti Kabagwan Paway, Ilocos Norte. Makablaawan mat ni Michelle Gawat, ken Ray Ralustiano Sr. Ken kada kay aminen, anaya tamang tartarabay iti daytoy a drama tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Anapol 1. Makapasalanan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bakit? Ada ka dyan, Ramidem? Kupinag dagiti inakas ko abin nilaglakay. Apay aya. Alya, tsak mga tibagbagam, nga oray agin na sinigta. Pigsam ngamin ti agsao Amumet akas to'y ti panagsasaok. Apay aya. Anyat ibagam. Kaya't kaw, pumigsa na ta panagsaom. Kastoy kon lakay. Tatang, ung-ungtan yung samat ni nanang. Kasanaw, kat nila agong na ti makanggag iti panagsa sa una. Pigsaan nyo ngamin tagsawa nanang. Kastoy mo't talaga ti panagsasaok barok. Anyat mabalin ko ngay. Kasla di ka mangmangan. Kasla panagsaong iti mabilbilangan ti aldaw na. Unay mo't daytan lakay. Mabilbilang nga aldaw. Apay matayan. Kaslakas ta ti jarmaw. Ilaaw mo man lagan ti panagsaom. Anya. Nanang, hinkay ka no, iti balaydan, nanasita. Apay aya. Adapas ka na, para babakit ka no. Ay, kasta ka day. Wala nang, mapan kayo, tapno awan may bagbagada. Abangan no kunan da Jack Indanon tibilin. Makapasadot tubat timapan. Hinkay latan, tapno makaaliwaksay kayo mo. Kan tapno madanuman kayo. Ay unay daytan kaka. Nagkagarampingat lagi dyan, bakit na lamsak? Asino tatang? Hindi paskan ni Sita
Pasi nga ba, bakit ti nag-aariwawa? Ha? Nagdaraktal ti ngiwat da. Akas na barbartek da amay. Anya? Unay daytan kaka? Di yun nakita ni Nanang Ije, tatang? Ha? Napanay Inawis ni Nanasita. Mga no isaw, tiyakin boses, iti may sa kadagiti garamping at abakay. Unay mo't tagaramping at abakutan, tatang? Naragsak abakit, kung ayaw mo't tatang. Unay daytan kaka. Tatang, kumita kayo tirwar. Nimot nanang mo, nagragsak nga kankanta sumungad. Kaslamot nakasyat. Ay sigurado na ita. Sa nakastat kinaganay-gay na no sana nakasyat. Unay na itan kaka. So when I'm all choked up and I can find the word. Kantapay ni Lady Gaga, tikan kantaan Every na. time we say goodbye, baby. Gaga, bakbakitaan. Ha? When the sun Ay, maya tatang. goes down. Naragsak tigas ta. Yes, kinay tanabak-bakitan. Nakargaan ti salba ka bakay. Dugsa kagsan. Ay san tatang, may ano lang. Naragsak tigas ta. Una daytan. Poets trying to write. Ang daditan tigas kay. Nanang, naragsak kayo. Uwan. Amuyaw. Kaya tiyo gayam ta idiritsok tagkanta. Ay buno saan? Ay agsasala tayo kay Jane. Makasalsalak. Makapasala, nanang. Uwan na. Ang no diyo kayat tagsala. Ay ituloy ko lang ang Ay tagkanta. saanan, pangasay. Gusto daytan. Maturog kalangay. Ay nalakay. Nagragsak kami babakit ijayan da kumarisita. Imay ka kuma. Alya, umayakin din makibakbakay. Katno pa siga babakit ti kadluam. Mabalin. Bakit nakmat? Unay daytan kaka. Nanang, kaya tsukang kape. Ay, wala baraok. Ang kapita. Ay kan agpatukar ka man ta. Isaalak man kidjay. Nakaragragsak kayo. Makapasala nanang. Uwan nga road. Ay, nakapipig sa tangiwat mo, Benita. Naragsak ngamin, tatang. Lukas ta kumantika bulyom tingiwat mo. Sa anak amarigatan na dumngag iti ibagbagam. Ay, unay budaytan, Patricio Lakay. Di mo pa'y lamangag matikas tao ya pa nagsasaak. Matitiling ak ngaraw. Iso kisayaman ti bulyom na. Kababain ka na iti karoba. Ay, sana ka babain Lakay ta. Kinaragsak day tao. Everybody happy! Don't worry! Nagsasala tayo magkiday! Talaga makapasala na na. Ay, nasa umon barok! I feel like dancing! Yeah. Unay daytan, Benita. Agpatukar ka man Lakay. Ituloy kumante ang kanta. Ay, saanan bakit? Pangasay. Ay, unay daytan, kaka! Nabannog ni nanang tatang. Isuan na iturog nandita sofa. Mas daawak lita inayaw. Apay aya tatang. No nakasyat, nagpig sa tiniwat na. Unay daytan tatang. No sana nakasyat, jakman mangiganti busis na nga orag sasaw. Kasanaw, kat nila agong na ti makangag iti ibagbaga na. Bayan nyo kadilat tan tatang. Ngamin nasingput ni nanang. Kan nagagat. Day tala ay, ti kayat ko na. Nagagay. Nga may strisak mat no agsaw. Kadyak pulos manggag. Ha? Kaslag sasaw anataningan ag. Unay mo tanataningan ng tatang? Kasanaw, kat matay nga agsasaw. Ngam no nadanuman ay, kastao na iti arimbangaw na.
Unay daytan tatang. Anya Benita, nausawan ka? Apay ayala kay. Maday ta kamanain. Awan man mangagkaon asaom. Nila kay mat. Matay ka man ngagsasaw. Akas lakit adakan iti sungaban ni tanam. Rekulay depelan ti lapayag ko di tasungam. Di mo lang may pigsabarsay. Napigsa mo daytan ti kunak. Pigpigsaam, tajak mangag. Apo unay mo ta kinatulungan lakay. Anya ti bagbagamaya. Awan. Ay, san pagkabakit? Painuman kansan nga inuras. Unay daytan lakay. Una, tapno pumigsa lang ti boses mo. Tatang, agpaili kayo ita. Saan? Apay aya? At ako may pagatang ko. Ninanang mo siguro o ti mapaniji ilay. Ibagayo man tatang, tigatangan na ko. Ay, si Kanti makisaukan ko na. Mabanugak adumngag iti kinakapsot ti timag na. Unay daytan kaka. Dumngaglaang mabannog kayo pa'y tatang. Talaga, urayak lang mabaro kang. Anya? Unay daytan. Apay, makapabarukong ti panagsaon ni nanang. Nagkapsot. Sumakay ti barukong kaw adumdumngag iti nagkapsot pa sa una. Malugsawak unay. Mahayblada. Unay daytan kaka. Agbabanding tayo mama, tatang, nanang. Baraw. Ay, di ka man nagtagtagare. No, day talaagong mo ti makangkangag. Tama surunak. Anya nga rod nga iti kayat mo, lakay. Agdingag kalangan. Di ka nagsasaaw. Isuan, isut ko na. Indak nga rod gumatang iti pulutan. Yung masyat serbesa. Ay, madi, dayta serbesa, barok. At no isumat ti kay kayat yaw. Nagtay makasyat. Tapno naganay-gay kayo. Sana yan nanang. Ti kayat ko asawan. Saan a serbesa? Anya? Apay, di yung kayat ti serbesa. Ay, awan agkaraisbu akon ano kasta. Kan nabuslon. Anya ngay nga rod ti kayat yaw nanang. Gumatang kan iti puraw. Nain-inot. Na. Unay day tan Benita, bakit? Day tayo mo't nakaingal ti kayat mo. Just kika. Anya di kunayo ay istoryayo nanang? I won't. Maipapanite agsingsingiriti kuryente na ito ang istorya. Makaparayaw. Awan pala tinaybagbagam na rayaw kan. Awan samat tinakakataway tinayta. Ma'am Patricia, alangan mat nga agsangit kayaw. No mga ganyo rete nga istorya. May papanit agsingsingiriti kuryente. Ay, erugi man. Pasig merla taytulan ti bagbagam. Agtal na ka nga roden alakay. Tada ito'y katinistorya lang mat kanya. Irugi ko na. Dito nga istorya kat may papan. Iti agsingsingari ti kuryente. Ituloy mo, Jablaw. Makaboring kamay. Tatang, agulimat kayo. Tapno, diretsuwa na ni nanang ti agistorya. Husto ka reden, anak. Okay, kastoy na jay. May papandetay iti agsingsingiriti kuryente. Madapig kansan. Di ka mula makaalaalis ditan. Daytoy nga agsingsingiriti kuryente. Napanmanan nagsingir asipupungtot. Ang sakbay na
daytoy nga agsingsingiriti kuryente kat nausam iti siksay. Kuryente. Ay, ede nakadano nun iti balay ti tiwad asingsingiran na. Oh, kanya na. Nadanon na ti napinta sa babae. Ngam nakadastar lusyang tilangana. Gapo na awan ti may bayad na pinagsasawan na. Ha? Kat kunana ano di pala agbayad iti panagsubli namanan. Pagsasawan na iti sana malamlamot ti Leon. Leon? Sana pusa? Leon! Talagaan na rong suto. Nuawan pala ti masingir na. Hindi nagsublay. Ay naira na nakasyorpan ti babae. Kan nakablaos iti hangeng. Awan latat may bayad na. Ngam imanos baset ag singsinger. Kunana ang masapul nga agbayaden. Tano saan maputdanda iti kuryente. Kuryente ba lang? Iti panagsublina iti may katloa daras nakabating sukmutan ti babae. Ta mapandangamin ag swimming. Ita impagarup dayjay ag singsinger nga isaw ti paspasiksyan di babae. Ka nakunana iti panunod na ti kastaw. Anya? Talaga apaspasiksyan nak dayto a babae. Ta ididamaw kat nakadaster laang. Iti may kadua nagsubli ak naka-shorts kunana. Iti may katlaw apa nagsublay kat naka-swimsuit. Sauce kunana. Kaya't nakasulisugan na ito ang babae. Ita, singiranan. Ang nasingpet ti busis na ito ang lalaki nga agsinger. Kunana, agbayad kan aadeng takaasi akmat nga agkarasoble. Siyak ti mamulta iti na ito'y no di ka pala agbayad kunana. Ang awan lata ti kwarta ti babae. Sige, kunana. Isagsaganam tungarud. Taagsagana akmat kunana. Iso nga iti panagsublina. Mangnamnama asulisugan ng ti babae. Napanagsinger akas taunay tiragsak na. Insaganaan na ngagpaisaw. Nagbrief laeng kan nagbarabad iti tuwalya. Ita nakadanon. Nagtuktok. Idikwan, naglukat tiri daw. Inika na adagos ti barabad na tuwalya. Nakaungot ti lalakyan ng lukat iti daw kat kurada. Hay manyak! Apayakas tati lang nga magtuktok dito balay. Kat kunamot agsingsinger nga agin pupong tao. Anya? Mahay bradak law na yan. Iso nagbarabadak langan iti tuwalya. No di kay pailag bayad. Makumbulsyon na kaon. Kat irarab kun ti bagik di tadram nga day ti sango ti balayaw. Kunana. Sakbay nga irarab ko ti bagik di tadanom. Isbuan kayo pay. Kunana. Tiyak na makakatawa. Awan lat gunggunak mbet anag effort anag istorya. Naidaytan. Tatang, nakaululimak man ni nanang agdadait. Nay nalpasan, ti makder anapan iti abay ti tawa. Na,
Impanimid na pa'y. Unay daytan ka. Nakaululimag, tatang. Nakasirseryoso. Ay, may kawaak. Kasta na nga raw. No kasaom, isulat makangag iti bagbaka na. Kay kayat ko naragsak ni nanang, tatang. Ibagamkan ko na dayta. Anya nga tanong. Inal daw, apa inumag, tatang. Anya? Ay, makaalan na iti sakit no kasta. Nagloko ka nga ubay. Kasano kat agkukurot mat no saan anak kainom? Apay, di ka pala narawam kan ko ana. Kastanan ko nakmanan. Sala agariwawa nung nakasyat. Nakasyat man ni nanang uno saan. Mayat lata tatang. Ha. Jay kunayaan na ariwawa. Okay lang. Ta saan mo't nga ariwawa ti manggulgulo. No di kat ariwawa ti naragsak. Iso nga okay ni nanang. Ha? Unay daytan? Tata Patricio, nasingpet kan naragsak ni Nana Benita. Husto ni Reden. Saan nga agariwawa amang gulo no di kat naragsak lang nga bakit no nakasyat. Total saan mo ta nalabas ti panaginom na. No di kat moderate drinker. Ta amo na pala ang tira aramidan na kan ibagbagana. Itan nga gayem tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Makapasala na. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang karabay.